slomi, zavoli pa ide dalje. Gospođo Zlata! Molim vas, gospođo Zlato! Gospođo Zlato, ako vas smijem tako zvati. Kak te? Gospođo Zlato, možete li potvrditi našim gledateljima da je to istina? Istina je. Nek Mirjama klažem, nek me gromudri, eto. Možete li molim vas reći kako se to dogodilo? Hoćete samo onak s početka u detalje? Da, Može. Zbuditi mene bol v kuku. A da kog boli, onda južina puše. A da je jugo, onda ti je zelje zrilo. A ja ti imam v podrumu zemlja, tak lepo. To su takve glavice, ne? I dojdem ti ja i točno se blešči kak sunce. I zem ti odmah dve, mislim će da treba. Ne se hitilo. I, donesem ti ja njega gori, mora ti se to prvo preprati, jer moraš kiselinu zvleći. I zela sam i luka, imam ti luka kam je ostalo od prošle ljete. Zato jer ti ja to jako dobro znam pospraviti. Okej, šta je bilo s glavicom? A kako je bilo? Velim ti, isto je tak bila prava, poštena, ne? Ne, mislim, što je bilo dalje kad ste uzeli luk? Isto tak sam ga zela s podruma, naseckala. A onda sam išla k kruni u mesaru. Mislim, nije to tako kompleksno. Rekla sam mu, nek mi da junećega i svinjskoga mesa zmišanoga, nek to budu samo šnicli. Zela sam to malo masno, ali inače bi zela ja i loja, ali dok ti je loj, onda ti to dok ideš kuhat, onda ti to tak jako zadeši, nikome ne paše to mortisima, nekome paše, nekome ne paše, onda sam na kraju nje. No, uglavnom, onda sam zela klobasice i rebraca, jer ti bez toga ne bu to išlo, ne mora imeti malo šmeka, to su bili prvi s prvoga dima. Gospođo, što je bilo kad ste sve završili? Pa djela sam kuhat, ne? Jel se skuvala? Bojneš se ja? I tako. Jeste odmah znali da je to? No kraj pameti. Ali vi ste prvi kušali. Je, pa normalno, pa gledaj. Dok tak nekad djelaš, moraš prvi probati, zato jer ne znam kako mi ljudima donesla na sto. Pa mora biti vidjeti, a je preslano, a je preveć masti. Gospođo Zlata, samo jednu stvar. Znači, seli smo se za Lestović. Nije zao ni dvije žlice. Pogledao me u oči i rekao, sarmice su ti kako od moje mame. Nek se zmrznemo, ne kažem. Sarmice su ti ko od moje mame. Od riječi do riječi. Gospođo Zlata, ovdje Može još jedno samo pitanje. ovoga. Pa kaj bi, pa mislim, ja sam isto stara Zlata, samo motiva. Zlata, nema pive ovdje. Nema pive. O, majko kamen. Kliknite na subscribe da možemo dalje snimati da nas još gledate. Hvala.